گرگاہن ہمشہ وشد بتیں کہ رمضان پانزدمی شپا خوشی و گندی اظہار کنک اور چوک درکائنتے رونتے لوگانی دروازہ ٹھکنتے لوگانی مردم آئیں چیز دینتے، مثال مٹائی دیں یا کہ حلوہ دینتے یا کہ پستہ و بادام لہتی جاگہ پیسہ دینتے. حل ای چیز جائز ہیں اگر انہا ای چیز علماء تو کا حقیقتاً اختلاف حس ہیں، بلے میں ہنگی گیشتر علماء اکشاں ای جائز نہیں بدتی. علماء فرمائنتے بشتیشی حرامی اولی سبب ہمشی کہ ای شروع بیتا چشیین کر رہا الدولہ الفاطمیہ آیا ای بدت شروع کتا. حسن بن علی رضی اللہ عنہ پیدائشی روچے ہمیں وسطی شیعہ ای روچ اختیار کتا ای بدت جوڑ کتا گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقتی کہ مدینہ ات گتے صحابہ و تستے ایک مقررین روچی کتا ہمیں روچا نیب کنا خوشی اظہار کنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مناف کتا کہ ای روچا مقرر خوشی ببنائنا وشتے اللہ شمار شی بدلہ دو شترے روچ داتا، یکی مذہبی عید یکی فسانی عید. او بچارہ ہمیں چنچو اسراف گتے ہمیں روچ تو کا خاصیں گوت چوکاں گرا دیکھ بھی لوگ سنبہینک بیان چنچو ورا گچیز آرک بیتے تقریبا 20 سال پیسر ای چوشی اسراف نبی تغیر باہن روچا چوک وتی لباساں گو شکتگان دروازہ ٹوکتگان تے لوگ مردموں اچھی داتگان کسان تو کا. او ما بچارے چنچو حرامی چیز ہنی بیتے ہمیں روچ تو کا محفل جوڑ کنا گانیں ناچین جنین مردین درو ہو رہا. اے مبارکی ماہی اے مبارکی شپم ای چیزان تو کا ضائع مکنتے وتی تیمبا وتی وقت درست اللہ عبادت وسط بکنے خاص کر ای ماہر.